lo muntu eza la ekhaya wayithatha ingane yami incane wathumela abakhongi hayi ingane ezincane kanje njengoba manje senenza ukuthi kube nesithunzana senihamba umfana lo ukuthi unentshebe uyabonakala nje bekumele mhlambe nizabo omunye ubabothe ukuthi ingane kwale niyayilinganela nina nithe wena ngoba unentshebe awuzeke mhlambe wena kuzoba nesithunzana akho sithunzi mina ngisibonayo yebo cha uma thula nje wena Ningizimu Afrika namhlanje sihamba noNyambose uzokhumbula ke ukuthi uNyambose insizwa evele ekhaweyiningi malandela ivela ineyinkinga yathatha lento ukuthi 2+2 machafathafa the tafarist lento isimthafaza baya naye nomakoti yaphinda thafaza ingane yathafaza yonke into egcekeni thafaza umakoti ishi nami ngathafa nami ngalimala kodwa ke namhlanje malandela mfethu sihamba naye ukhaba insizwa lena uNyambose sishona le ekhweni lakhe kwaMdletshe siyoyithoba siyozehlisa sizothi nangu umfana uwonile kodwa sicela ukuthi bemamukele nomakoti ethambisa inhliziyo ngoba phela mfethu akuyona into enhle ukuhlala ngaphandle komndeni wakho unjalo siyanibingelela inhlelo sezansi noma ngabe ukuphi ngabe usezansi noma uphezulu noma useceleni noma la uhleli khona ubuke umbukiso phanya hamba nomalandela ithini ibongo zakho amalandelani no uhlamini wena ugazi lami la azimzala njalo wena thina phela umlando wethu sidabuka MC kwaJoe mina MC kwaJoe umzulu ngavunga misuvala sekuvala ngamakhanda amadoda tinsiba temagwala khona athatha ingagcoba umuntu umfala kahla umswazi lomnyango bethuli lalela ikwenzakalani uhlelo olukhulu njengamanje iNyoni TV okwakho hlala benze njani subscribe siyasuka njengamanje shona khona mbukeli ungalisusa ihlo lakho kule video asambe kwenza kalanga no qawe sengiphilile nami awuphilile sekulele ekhaya go yebo sanigala ayikizijala awusekhuleka yebo sanibona awusekhuleka usawuma yebo ninjani siyawodwa siyasokoza ayilo nje ilanga lele sayasafa cha mina uGwaJoe ngakwaZungu ngihamba nomfowethu lapho uMalandela siyinsizwa nje zakumabona nisihlasele ngani ke bakanami cha mama sizokhuleka nje la ekhaya siuhlelo thina kwenzakalani uhlelo lwalapha kumabona kude kwezokuxhumana kodwa ke sothi la ekhaya namhlanje sihamba nomunye umfowethu nje sithubile ukuthi haya size la ekhaya sizokhulekela wathi kwaMdletshe la mama kwaMdletshe la ekhaya no kunombafu ngihamba nomfowethu Malandela kunomfowethu esihamba naye okuthiwa uNyambose cishe nihlobo nakwaNyambose umkhwena wala ekhaya angaze nje ngihlobane naNyambose umkhwena wala ekhaya ukabani umkhwena ngabaloyo ngitshela ngamuphi uNyambose ukuthi ke isimo size ngaso mama kune video yasabalale kwezokuxhumana ngiyazi ukuthi ukwayibona wengane yami uyazi ukuthi wena ngeke ngakubona angisebenzisa mina into ekuthiwa ifone kodwa ingane bezingikhombisa wena ubuhamba noNyambose lemkhuba yena nigila nobabili ufuna nikela kwami namhlanje asikuphiki lokho mama sizobhula lo ufunani lo mlilo ngihambele nje la makhamera sizobhula kancane sizobhula lo mlilo lo ingakho sihamba nje asizowenza edlala kini yebo hamba amakhamereni angifune amakhamera emzini wami mina ngiwafuni ngempela nje futhi ngifunani kwami ngomani omkhulu sindazo cha into esize ngayo la ayikona okubi size nje ukuthi sizokhuleka naye umkhwenyana ukhona sihamba naye sikufihli lokho Malandela angimfuni ukumbona loyo muntu ngizohlekisa ngami ngoba ngenandoda niyazenzela emzini wami lo muzo wendoda
ukuthi emva kwalesigameko sale video mama. Ngilalele wengane ngilalele Yebo. lo msangane enwenza la kini uyenziwa lo msangane kini wakwafika nalama camera ubona ukuthi la ikhaya ngoba watshetha ayikho indoda ngithi lo mthetho wakho usakutshela ukuthi la ikhaya ayikho indoda vela ningene Siyayithoba mama into ezoyicela ukuthi umama esiphe ithuba eze ukuthi sizothile naye umkhonyana uzothile ngoba ehamba nathi ngoba lento ivele kuma camera sithe umkhonyana la ekhaya hawo asazi umkhonyana thina umkhonyana wafaka le yaminyaka thina sasinomkhonyana wephila ayinothwele ungitshela ngalo enivela naye kuma TV ngile imkhulu uzele yona lento lokho mama ukuthi ezoyenza kuwena elumise nesimo nomntanakho ingakho sithi ke siyacela mama malandela mfethu angazi ukuthi ungangenela uthini la ukuze umama esize ukuthi sizocela ukuthi ehlise ulaka esize ukuthi manje ke njengoba ukhuluma kanje wena uthembele ngoba nakhena nentshela ubona ukuthi engizokhuluma umuntu ngibhedela manje wena ukuthi uzokhuluma ngcono ngayo khuluma ngikuzwe awubeke qhawe cha ngicabanga ukuthi uma njengoba kunanabazukulu haza ngihleki ngiyalingwa ngisehlani ngicabanga ukuthi lento nje ngicabanga ukuthi manje ngoba le ingane ingaka ngisho ingane ngizalayo mina inganga nani angikwazi mina ukukhuluma nani ingane ingaka msindazo ngomani yindaba bengafiki nabanumzana lethi ngizogila imkhulu noma into esicelayo ukuthi lento isuke ngathi ku social media that's why sisithi asize thina qobo lwethu sizoze indlala ukuthi siyacela ukuthi inkosami wehlisa umoya usiphe ithuba lokuthi singene noma ngaphakathi sikhulume le ndaba mhlawumbe simcele naye umkhonyana uze ukuthi uzokhala uzothini makumele ukuthi ehlawule makumele ukuthi enza ngakwenza akwenze ngokugeza umuzo la ekhaya sihlonipha kakhulu ngoba okunye ukungeza bake basibiza khona kwaNyamboza sike saya khona safike sakhuluma nabo ezinye zezinto uthi la ngala namhlanje ngiphathela into ebuhlungu kanje siyacela kancane usinike ithuba kancane siyaxolisa sike sana kaNyamboza sakhuluma nabo basibizile kuNyamboza wasicela emva kwabona emva ukuthi naye ekhathazekile ngokwempilo esiphilwa njengamanje waveza nanokuthi lento ngazi ukuthi abazukulu nasesikoleni ngazi ukuthi uke wakhuluma wagcina ekhuluma nomakoti efonini manje sifisa ukuthi kulunge lonto ngoba ikhona indlela esicabanga ukuthi izolungisa lento ngoba phela abasosiba lento vele kube yithina ekuthenini ibonakale ku TV yethu manje ingakho sila ukuthi sizokhulumisanani sikubonakala ukuthi yipi indlela eyaphambili ukuthi kulungiswe wakabani mina nguzungu ngumanzi hayi ngwadla mina malande hlobene nalo muntu wena ake nihambe nimlande ke ngimuzwa ukuthi uzothini yena la angangifikeli ke nomsangano uma nenze show ukuthi umesangana nimphathi mlande no siyabonga kakhulu awumlande phuthuma mfethu umlande mama ngoba kahle into esifisayo sina ukuthi lesi simo lesigcine kwenzeke ubulungiswa nani isizwe side lane ngoba kusekusabala le video akusekho sayini engane ngazikhulisela ngedwa ngayikhulisela ngedwa lezi ingane mina ngingenamzali wendoda ekuthiwa ngibambisene nayo mina ngangihlakulela abafazi bangakutshela bonke abafazi kule ndawo ngihlakula ukuthi lezi ingane ikwazi ukukhula leyo muntu oyithatha ingane yami kanti uyigilisa imkhuba ungajabula wena kwingane yakhe inenziwa leyo nto hayi wena ngoba mina nababa abafana bese bancane ngingenamkhulumeli la ekhaya yebo akujabulisa mama ingakho sithe nje asifike la sizoze indlala naye yabo ngcono nje ebekhona usiphe nethuba singene sihlale phansi sixoxe yebo lapho wena woza ngithola hayi siyabonga mama siyabonga nje ukuthi usivumele ukuthi singene la endlini siyayithoba kakhulu siyathobeka kakhulu kodwa ke mhlambe ukuqhubeka nendawo bese siqala eminyango cha umkhonyana uyena esihamba naye namhlanje so bengingathanda mama ukuthi mhlambe simnikeze nje ithuba
ephefumule naye ukuthi kungani esicelile naye ukuthi sisondele since sekubonakele nasekwezokuxhumana ukuthi kwenzakaleni sizoze indlala la ekhaya sizoyithoba sizozehlisa ingakho uthi lento ngoba yavela ngathi asivele nathi sesizoyithoba la ekhaya ekhweni lakho ukuthi cha uthathe ngesinxele mfowethu ngibingelele kuwena mkhwekazi wami ngenkundla yenhlonipho ngiyasithoba kwena ukuthi ngifike ngale ndlela engifike ngayo nabafowethu into ekuyona engilethela engihlupha kakhulu nengihlukumezayo uyena unkosikazi wami lo uMawekani okuyena osevele wathatha isinqumo sokuthi avela asuke lapha ekhaya evela azosifihla ngapha ekhaya lakhe so ngithuma abafowethu ukuthi abangiphelezele bengisize bekwazi ukuthi ngizomcela la ekhaya. Ngiyakuzwa usukelekini uzobheka umakoti wakho uma ungangitshela uhambe nomakoti wakho useneyintsukwana nje ayihambile ubuthi umaphi bengike ngaxhumana nawe ucingweni wangitshela wangitshela ukuthi yini ke lesikwenza ukuthi namhlanje cabanga ukuthi woza namhlanje uzombheka sonke lesikhathi ubukade uthi ubheka uba yini lekususile ukuthi uzofike namakhamera wena nje hlala nje phezulu kodaba musu kuloko ungidlela utshani khuluma ukuthi yini ekulethe la ngiyaxolisa manje ngicela ukungenelela mama umfowethu size naye lana ngoba ezoxolisa ezozehlisa futhi la ekhaya uyamuzwa ukuthi uthini yebo akaxolise uthi uze kobheka undodakazi wami ngokuthela kubo njoba sishilo nje mama ukuthi cha sizoxolisa lezo njoba isicelile kwabonakala emakhamereni into yabonakala sizothi sizoyithoba izoxolisa kuwena mama izoxolisa yebo uyazi bekufanele nenze njani qala umfundisi afundisekile lo mntwana akafundisekile nhlobo lomfana wakamthetho uthi uzobheka umakoti umakoti unesonto lonke umakoti wakhe lo amshoyo ushelela ulimi bekufanele ngiqale nifundisane yebo bekufanele uqala umfundise mangabe ukuthi uyambona ukuthi akakwazi kahle ukukhuluma angiyazi into athi uzoyibhekela umakoti okokuqala lento enize ngayo anizile ukuzoxolisa nina niqala ngaloko okufanele ngigcine ngakho uyabona lento okuyisabalalisa umhlaba wonke into okugcina leyo into yokuqala ukuthi kwakumele kwaqalezela ekhaya kuyimande ke nisabalalisa umhlaba wonke yebo niyangishayona yebo cha siyaxolisa kulelo phuzu lelo kwangeyona inhloso ukuthi sifuna ukusabalalisa indaba emhlaba emphakathini kanjani kodwa sasithi zama usizo kanti sekuzoba into ezogcina seyibukwa nawo wonke abantu ingakho sithena namhlanje asikwenze lokhu sikhombise futhi umphakathi ukuthi sizama ukuyilungisa lento ngoba nami ngeke ngayilungisa ngaba nenkinga evinwa nami ngahamba ngayilungisa into ngakuveza futhi nakubantu ukuthi ngiyayilungisa into ngendlela yami kwalunga ingakho yes kushuthi nina nixubene ngokuthwala babili mama akhona ukukuthwala kwami kade nginenkinga nje seceleni yebo kodwa ingakho ngithi asize la ekhaya inkinga ke nina nobaba iqhubeka ingakho ngithi asize la ekhaya seze kuwe mama ezoyithoba nasenganeni yakho ngizwethi uNosipho ukuthi ehlisa ulaka bese chaza ukuthi kwenzakalani yonke lento le mhlambe nesolution ingathini ngoba phela ngathi labantu abantu abanyamanye so lokho ke ngeke sikuphike mama okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo noma ngithi into eyoniwe ihlalwa phansi ilungise ilokho sokucela mama ukuthi cha sizolungisa naye njengoba ezoyithoba kwena ukuthi kube nesimo sinje uzozehlisa wemfana wabantu bakushuna laba bakushuna ukuthi mangabe ufuna ukuyolungisa izinto enizonene inanibhekile kuyofanele uthini yabo lento ayishoyo into wena obonise lo ukuthi akenze kanjalo umbuzo wami uthi ngoba unabazali unoma unobaba mina la ekhaya akekho baba la ekhaya kungani umlingani wesifazane ke ngisakhuluma ngowendoda mhlawumbe uzothi akafuna ukubhekana nami kungani umlingani wesifazane engakazi azohlala phansi nami ukuthi hayi umlingani nazi ingane zethu ingaboni ngasolinye naba abantu abomntana mangibabona egcekeni abazukula kababoni ulala kanjani abazukulu bakho ungababonanga kabili ipoint lesibili lo muntu eza la ekhaya wayithatha ingane yami incane wathumela abakhongi hayi ingane ezincane kanje njengoba manje senenza ukuthi kube nesithunzana senihamba umfana lo
ukuthi unentshebe uyabonakala nje bekumele mhlambe nizabo omunye ubabothe ukuthi ingane kwale niyayilinganela nina nithe wena ngoba unentshebe awuzeke mhlambe wena kuzoba nesithunzana akho sithunzi mina ngisibonayo yebo cha hayi thula nje wena thula siyalivuma lelo phutha ingakho sithe asizo ukuqala futhi siyaluza lelo swazi olushayayo ukuthi kudingeka nabanye abantu abadala abangahle bebekhona kodwa okwamanje besizocela Mnyambozi ngiyacela ukuthi nawe uyibekele ngimama mfowethu uzehlise ngalesimo sizela ekhaya ngaso yebo mfowethu ukuthi cha sizocela nje ukuthi ehlise umoya lokho abakubona inkwezo zokuxhumana kungaze ukuthi manje into nathi besifuna ukwenza mhlawumbe ihlaya nomndeni angeke sesidelela umndeni omkhulu kangaka komsindazo mfethu ucela uyibekele nawe kumama yebo cha ngiyabonga mawami ngokukhulu ukuzithoba nje ngiyaxolisa indlela engithenga ngena ngayo kodwa kahle kahle inhloso ngempela okuyiyona engilethela ekhaya ukuthi bengizobheka yena uMamdleje uNosipho mawengane zami uzombheka ukuthini ziningi izinto engasenzeki lapha ekhaya since ehambile uyazi ukuthi azahambe yini wazi ngiyakwazi kahle izilwane zakho beyilala nomntanami izilwane zakho beyilala nabazukulu bami awuzange lonto uzuyithathela isinyathelo uthe uma usubona ukuthi ingane yami isithatha imithwalo yabuya yezala imandi ucabanga ukuthi hamba kuye kuleyo nyanga yakho bese niyasisabalalisa umhlaba wonke imandi ucabanga ukuthi ngoba niseyishaya wena uma isashaya lezi ingane ezaphuma kwesami sisona ndaba wena naloko mama ngiyaxolisa ucela ukungena qhawe mama yingakho ke nathi sithe mangabe lento yenzeka sayijuba ukuthi sabonisana ivina nayo mfowethu ukuthi mfowethu asize la ekhweni lakho yakuyalunga kanjani into enesilwane phakathi khona ezithatha lezi ingane ngoba phela amazila ekhaya amaphupho ayafika kodwa abalali ke nasisilwane kodwa ayafika amaphupho azocindezela lezi ingane zikuleli igceke izolungiseka kanjani ke ningitsheleke mhlawumbe ukuthi ngicabanga ukuthi ilungiseke kanjani sizama lona ikhambi lokuthi ekugcineni kube nesolution ukuthi nizolithola kumina cha njengoba sizoxoxa nje la sizele khona ukuthi simbone nomntana wakho uma ukuthi khona indlela ukuthi mhlawumbe maye khona kodwa kube ukuthi phakathi kwabo babili siyayithola ikhambi nalo muntu wayenzile mhlawumbe nathi ngagcina sesimthinta siza ukuthi ayikho into engayenza ngoba ngeke ngathi mangikhuluma naye lo wamkhulu wakhomba ukuthi yena akananqa akanankinga futhi uyawahlonipha ama client akhe noma abantu ade abasizile lesi sigameko nje sesisabeleni inkonzo yokuxhumana yonke into nawe uyayibona naye futhi imphatha kabi ukuthi unomuntu wakhe amsiza ngendlela kanje manje sekunenkinga ingakho sithi la ikhasi sizocela kuwe mama ukuthi uzehlise naye mfowethu uyazehlisa ukuthi ucela uxolo ukuthi umuphe ithuba nengane yakho ngisho kuthiwa besicabange ini naye ehlisa umoya yilokho sokucela kwaze kwanzima siyacela komsindazo uyabonga ngoba la ikhaya lo muza kuwona wami wamadoda yebo ngeke ngikwazi yabo into engabe ngiyayenza ngabe ngithatha imvubu yami mhlambe ngithi phumani ngoba ngashada la ekhaya nami lezi ingane zami no baba bala ekhaya idlozi eliphansi elilele ingane ezalo ngizoyibiza ingane nayo izwele akukho engakusho kodwa futhi azikho inqumo engizokwazi ukuyithatha umndeni sibaningi ngabe la ekhaya ukube nje kuthiwa wowami umuzi le ndaba ngabe siphelile vele ngenxa yokuthi ke ngihlonipha igceke lala ekhaya kumele ngilihloniphe ngizoke ngikwenze lokho enikushoyo ngamabomu ngiyibize lengane ngizozama nami ukuthi ngikhulume nayo angiyazi yonke izothini ngoba kwamina lento iyangisanganisa wena Sipho yebo ma awuze la uphathe isituli ukuze la uzongizwisa cha kona mama siyaxolisa nathi ukufika ngale ndlela esifika ngayo Ozohlala la sizama ukuthi siunqande lo mlilo izinto zibuyele esimeni woza ngala kwenza kanani ma hayi ngani yami nami ngimangele njenganawe ngimangele kodwa ke akusobe sisathini ke phela seze wafika la awuhlale phansi ukumuza uthi akakachaza awuchazeke we Nyambozi niyaphila makoti saphila njani niyaphila cha makoti ngicela ukuthi ngiyaxolisa manje ngicela ukuyingena sihamba noNyambose uzoyindlala lapha kuwe nangimama ukuthi lesi sigameke esenzekile noma esenzeka uzocela ukuthi mhlambe ecela uxolo kuwe futhi kutholakale nesolution ukuthi ithini indlela eyaphambili ngoba okoniwe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo kodwa nawe uNyambose ngoba ukhona angingena umuntu ongikhulumelayo kodwa nje bengibeka ukudlala ukuthi ungaze nawe uthuke Nyambose mfowethu ayikho into engizoyikhuluma noNyambose akukho nje ngifuna ukubuza uzocela uxolo lana Nyambose cela nje ukuthi ungiphe ithuba mawakhe ngichaze cha ayikho into engizoyizwa ishoyo akukho nje ngifuna ukubuza ngempela wena Sipho
lalela ngani yami ngiyazi kodwa awumlaleli ngifuna ukumlalela ukuthi Cha angifune kuzwa lutho ephuma kuNyamboza ayisekho into engihlanganise naye njengoba ngilana nje ngizothola ukuthula ayikho into engihlanganisa noNyamboza ngicela phuma ngicela umlaleli uyazi ukuthi ngizimlaleleleni ayingoba mntanami ukuthi ngiyakucindezela uyazi ngikuthanda kanjani kodwa mlalele ngamabomu ngoba angithi ngakwendisa ngisho ukuthi uphinde emuva cha ngiyakuzala ngeke futhi ngivumele udlala abantu ngisaphila ngamabomu ake umlalele ayikho kodwa into engizoyizwa mayikhuluma noNyamboza besicela ukuthi umuphi ithuba Nyamboza ithuba lalo lokuthi aphinde angihlanganise nabantu mina ngiyahleka angikwazi ngisho ukuphumela eminyango ngithenga inko Nyamboza ngibanganisa nabantu kwamina ngihlazekile kwamina ungihlekanise lezitha zami la siyaxolisa kakhulu Nyamboza Mamdleje ngiyaxolisa ngokwenzakele kodwa okuyona into ngempela engilithelana ukuthi silungise izinto since wazi na ukuthi ukawabona i-video sabalala ziphi izinto Nyamboza ziphi Okay ngicela ukungena kancane uma uyongithulisa kodwa ngicela ukungena ngoba inhloso yethu gwajwe enkulu ukuthi sigcine sibe nento eyaphambili sonke ngiyazi ukuthi mhlasimpe mina nawe gwajo umzima abantu asibazi mhlawumbe mina nami ngiyazilalela anginankinga ukukho engikuphuphayo nawe kanjani kodwa kunezingane engicabanga ukuthi seyizeza affecteka okwabazukulu njengoba sila kunendlela yokuthi kulungisweke ongenani into ethinta izingane nalento yamaphupho ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi kwenzekile sike saxhumana futhi nanomkhulu ngicabanga ukuthi noma yinini singafona noma yinini ukuqinisekisa kuzofuneka nimfonele la into ekufanele yenzeke ngicabanga ukuthi noma singabe sakubheka kakhulu ukuthi kwenzekeni singabe sisabala ukuthi kwenzekeni kodwa into ebalekile njengamanje ukulungisa isimo ngicabanga ukuthi futhi kunezinye izinto mhlawumbe kufanele zenziwe efana nokugezwa nani gwajo kodwa kakhulukazi okubalekile okwengane ngiyakubona ukuthi sibadala okwengane ingakho sila umkhulu ke wakuveza na ukuthi akanankinga noma yinini anytime singamfonela ngicabanga ukuthi nje uma kungalungiseka into yengane eqala mhlawumbe uma engabuka thina sibafishane sibancane ngokweminyaka nje bado usho kodwa ngicabanga ukuthi iyona indlela ukuthi njengamanje silungise le nkinga mhlawumbe abantu abadala njengoba duvezile mhlawumbe singabuyi ingene ungaphinde futhi mhlawumbe ubheke kakhulu nokuthi umkhozi wakho umlingani wakho akakaza for mhlawumbe kodwa nje okubalekile gwajo ngicabanga ukuthi nje mfethu kulunge into yengane sasezala umndeni ukuthi into yabo iqonde nalo yamuntu ngoba phela nakhona Msindazwe ngomani umfowethu uthatha le yanto naye wayethi uzama ukuphila wathi uzama ukwenza into yokuphila yebo kodwa wayethi uzama ukwenza into yokuphila njengoba inengane yakho nje ukuthi ingalambi yebo ukuthi ingalambi naye wayengazi ukuthi into ezohamba ibe kanje yabo ingakho ngithe mina okoniwe kuyakuhlala phansi kulungiswe njengoba naye umkhulu loyana siyamthinta siyacela ukuthi naye somthinta namanje sibone ukuthi ayikho into angayenza ukuthi isimo sibuyele esimeni kodwa into nje ibe clean makoti yabo kwakona lokade kwenzeka mhlawumbe kungasenzeki ukunqamuke ngoba into ayifaka vele ayazi yona ukuthi inziwa kanjani so sizomxolisela lelo phuzelo kuNyamboza ukuthi wayezama ukuphila ukuthi niphile nibe right mina nje akinixoleli uxolisa la ngoba naku sekubuhlungu seyidla yena sezoxolisa sonke lesikhathi bengaboni isidingo sokuxolisa kahle kahle ngithathelani wayengithathela ungisebenzisa ngikwenise nezo nje beyenza nje kumanje namanje ufika nani ufuna ukungisabalalisa beboneke ukuthi imina ke lo muntu ophethe khona ubhuqabhuqazilwane hayi ngoba kunjalo makoti kosami hayi ngoba izokhuluma Nyamboza sicabangela ingane wena Osipho ngiyabezwa mina into abayishoyo angimxoleli mina lo mkhwenyana angimxoleli kodwa esayidini lezingane ngibhlungu ngezingane ngoba nathi mase sisodwa phela lezi ingane ngoba ezakhona lapha kaNyamboza ake sibanike lelo thuba sibone bazenze njani izingane kodwa kuloko ukuthi bafuna ukukhulunywa kwenzekeni unoba mncane wena unomalumu nabo bonke siyobe sesiqoqa bona ke okwanamhlanje asiphethi ngokuthi siyamxolela kuphela eke sibavumeli bafonele naleyo nyanga yabo ebese ke sibanikeza kithi balokuthi ababone benze njani ngezingane ngoba phela ziyahlukumeza lezi ngane izokhula nayo lento umucabanga lezi ngane izoba njani
Ya ngoba ngiyabona impela mhlawumbe lento into vele Ningithintile impela manje into kweyingane. ukuthi nje yenzelwe into yakhona mhlawumbe izaba zakhona esingazazi nathi kodwa ngikholwa ukuthi Gwajo nawe uthwele mntanami hayi hlalisuthi lena inhlalisuthi hayi ngiyabona kodwa sicela kakhulu ma yikona lo ukuthi akulungiseke khona sonile lento yavela na social media yayiningi yasabalala ingakho sithina inhloso sikuhlambalaza kodwa ukuthi ngoba nasi ingane ikhulile emakhaya esiye siyibone njengale ithe seyenzeka nayo Nyambozi trend na engakhandile nalokuthi kuzoba kanjeyana sesithi ake sibuye back izoyithoba la ekhaya kwendla ukuthi cha uyacela nakumakoti siyacela nawe ukuthi wehlise umoya izinto ziyenzeka naye wayezama ukuthi ekuphilise noma athathe into mhlawumbe zomsiza njoba kuyavela qha ukuthi beku right financially yonke into i right kodwa kungukuthi bese kwaphuma kuphi esandleni so yileyo ndlela yabo ngoba kusho ukuthi nomkhulu singamfonela nomnini yabo sesi right naye umkhulu naye bexabene even nathi bayolanyana ibixabene nami la nyanga le ukuthi lento lenithatha ngesikhathi ibixabene nami ngaze ngaya kuyona nami ngabuyisana naye ukuthi ayibuye ngoba ngifuna ukuthi isize lo mndeni inhloso yayo ongangokuba nje sasile khona uGwajo ihambise ngoba uGwajo uxolise nangenkomo izathenga inkomo ngayihambisa umuntu wabantu naye futhi uGwajo ugcine senezinto ithengo wena inkomo yebo mina cha bengithengela mina oh nawe ngokwakho no bese ngigula mina ngase ngithi lenyanga ngicela ukuthi ingaxabani nayo mina kodwa ngoba yimi engafika kuqala kuyona ngihambisa umfowethu eyocomplaina so ngase ngithi ngumase ngixabene nayo inyanga sho ukuthi umfowethu ngasakwazi nokufika because mina seyimini bridge lokuwela ukuthi awele inyanga so seku right nje manje ngase ngimncenga nawe uNkulunkulu ukuthi ngiyacela ukuthi eyolungisele lo mndeni ziphela lezi zinto ma ukuthi umfowethu uyayiyeka lanto ayiyeke ma ukuthi uyaqhubha mhlawumbe kube umkhulu oshoyo ukuthi ukuhamba kanjani kodwa seku right ngasohlangothini lwangale ngoba wazwaveza ukuthi kwakufanele efike naye uGwajo uGwajo kwakufanele efike noNyambozi le engeze ukuzozixolisela komhlaba yini ngokwakhe nje nawe uyafisa ukuthi ngampela izinto yilungu ngicela ukuthi umuntu onenhliziyo enhle kakhulu so nje siyacela cha umkhulu yesicabanga ukuthi uzosilungisela lento yayo bayazi kini yonke lemkhulu hayi bayayazi ukube bayayazi kodwa mina ngibona ngathi ungishaya ngemfiphindiwe ukube bayazi mntanami ngabe khona oyedwa ke nje isihlobo sakho uthe umfana wakazungu mangaphosisi wathi wakabani lo waye udlamini wathi udlamini ukhona la uzalwa mamthetho akubona hayi phela izathu mama izathu ukuthi izathu ngaxolisa ma izathu ukuthi sifike kanje ingoba lento siyiqale vele ngohlelo kanje ingakho sesizwa mama ukuthi wena njengomuntu omdala usuyasitshela ukuthi cha kudingakala abantu abadala ingakho mhlawumbe mase sikwenzeka sesibuya sisiphethe noma impahla sizoxolisa ngomthetho wesiZulu so bese sikuphethe lokho sihamba nabadala abantu abadala bezoyishwelezela lolu hlelo lwena ningane zami uma ngabe aluphathi mama uhlelo lwethu kodwa sifisa ukuthi into nje ivezeke ukuthi kwenzakaleni bese kutholakala isixazululo nombani nje niyamxazulula nabakubo nibazise ngohlelo niyaqhamuka nje kusho ukuthi uyayiqhamukela kusho ukuthi ngoze ngifike noma ngabe ngisigebengu nje oyingane zami zomqambela mangane ngangenzela akulula mama ngoba siyafika lapho kusuke kunesigameko khona njoba ngisho nje ukuthi umfowethu kwathi makuvela lezi ndaba saya kuyinyanga ngqo egcekeni nabantu babone ingakho nala ekhaya sithe sizofika kubuka amakoti njoba nangu umakoti ekhona naye uyayibonela ukuthi uzoxolisa uNyambozi hayi ngiyanizwa ingane zami nina nobabili wena mkhwenyana ngelinye ilanga mawusugaxele into enenje ungahambi wedwa hamba noyedwa oyisihlobo sakho ozophelezela uqala nje uyakubona kwakumele kube khona oyedwa iyona into engifike ozoba umlomo wakho ngoba manje uhamba nabantu abakomunye umuzi ngaphela beningaxoshwa ungicasula nje ngempela ngifuna lokukufihla wayilungisa into yakho ngelinye siyaxolisa kakhulu mama kodwa ke okunye mama besithi ke mhlambe sifuna ukuzwa ngoba sizolizama nalikhehla la ifonini u2+2 ukuthi mhlambe kumakoti kunjani la ekhaya isimo ke ngabe le ndayo imlandile akukho kwenzakalayo iyamlandela ngeke ngachaza msanda kufika kusho ukuthi aninakanga iyamlandela into engasenzeki azisalali nabo kodwa nje amaphupho yabo lokwenganyana okomfana okuncane kwakhe inokuthi ingane ikiphuma ikindize nje ufune ngisho ukuphumela eminyango siyibambe basesikoleni ukuthi isikole esikude ngabe ngiyababiza
ngenhlanhla-ke la ekhaya-ke siyavala-ke ngalezi insimbi ama-bodyguard. Oh insimbi lezi. Sivale ngakho ukuthi ingane-ke ayikwazi-ke ukujomba lona. Yeah. Kodwa nje ngokwayo ngabe sike siphaphama ingane siphaphama isimile kuyona insimbi leyo. Yabo. Iyabahlupha kwami nasengiyazi. Ya kubi lokho kuphela ukuthi mhlawumbe uyavuka ahambe lokho kuphela ngoba mhlawumbe nasenza ukuthi masifonela le ndoda kulula umuntu osuke udokotela umtshele ngesiguli ayazi into yakhe ukuthi into yenze njani. Ya animchazele kanjani ngoba cha siyesamncenga naye ukuthi nathi sesigaxele siyinyuni TV sikwenzakalani ukuthi siveze indaba enje ayinathi isixazo sasamtshela ukuthi akenze ngendlela angenza ngayo yena uyinyanga ukuthi lento uyiqeda kanjani isimo sibuyele esimeni noma kodwa uma ukuthi into yakhe aqhubeke kahle nobafo yonke into ithuleke yabo ngicofuna lento yakhe mayeyenza athi mehluleka ilale naye yedwa kunyanga ukuthi ilala naye yedwa hayi ingane zami ngoba angazi leyo ngane silale nesilwane ukuthi impilo yayiyoba njani la iyokhula khona. Yebo awusikimzame kodwa wemalandela umkhulu ngibona ukuthi mhlawumbe ngomthola noma kubuye kube indoda ebhizi kodwa ngoba besishilo ukuthi sizala kulomndeni namhlanje mhlawumbe ngenze ukuthi simthole umkhulu ngoba yebo Khehla yebo 2+2 umkhulu cha silana kulomndeni lo umkhwekazi kaNyambose sizocela nje uxolo khona manje bese shilo ukuthi sokufonela la uconfirm ukuthi cha uzobalekelela isimo sibuyele esimeni sikadla yashuphi network yebo kodwa cha uyazwakala yebo so besithi ubeke uthini kwatsho mkhulu sinomalandela sila kwaMdletshe kuboka kaMakoti so uNyambose uzoyishwelezela kuMakoti ukuthi cha lesi simi besenzeka siye sakucela nawe sakunxusa ukuthi izophela yonke lento ukuthi umathafathafa elale nabo ukuthi uconfirm kubona bebonza siqambona amanga yebo hayi sibingelele nje kwaJo kubo bonke labantu nabo lapho yebo sikadla yebo eqinisweni lonke ayikho into engapheli yebo siyathembisa impela nje ukuthi siyobalekelela njengoba nawe sesibhedile yebo kodwa kuyodingeka yena uNyambosi ukuthi asondele nabo sikwazi ukuthi sibalekelele baphile kamnandi impilo iqhubeke yebo shuthi uyaqinisekisa 2+2 ukuthi into ebekade yenzeka ngeke isenzeka emzimbeni yabo mkhulu bazophila kamnandi nje baphile kamnandi ngeke basahlushwa ilutho kwaJo yebo sikadla ngeke bahlushwe ilutho kwaJo okunye sisuke kuyisifundo nje kwaJo sidlula kukho yebo kwaJo ya mkhulu sakhona umalandela lo kunombuzo engifisa ukubabuzela wona esiutholayo la masikhuluma bakhala ngokuthi mkhulu izingane zihlushwa amaphupho ziyavuka ebusuku kube ukuthi ke ayikwazi ukuvula umnyango kodwa nyamaphupho ezwa ayihluphayo amaphupho nje ukuthi ebusuku ziyavuka mhlambe kulokho nje mkhulu ukubasiza kulokho kungenzeka Khehla lami ukulekelela nje sesivala kuzokwenzeka Khehla lami ngoba konke kwaziwa yimi ngeke phela sikhulume konke efonini mina ngilapha efonini mina nginasikhathi yebo sikadla umuntu yena kenze kimi silungise phela ngoba konke kwaziwa yimi yebo nengane ithola ubuthongo baphinde baphila impilo emnandi ngibanike enye into esishintshe leya uma ukuthi bafu ukuthatha enye into sikadla sinyama safile emazweni indaba zabantu khuluma wahlula iphoyisa ngoxoshwa imfene hayi mkhulu susilaphile Khehla siyabonga nokuconfirma nje ukuthi uzoyilungisa lento siyabonga kakhulu kwaJo siyabonga mama uyizwe hayi khokho vula lo insizwa nje enomoya wodwa ekwaziyo omunye umuntu so ngoba usuyizwele ukuthi naye mkhulu uyaconfirm ukuthi cha lento uzoyilungisa sixolise nje nakubo bonke abantu bengilalela iphimbo leli phimbo ngalizwe emsakazweni ake ngalizwe emsakazweni hayi kona bathi uyena noma phela ngithi ake ngibonanga yebo kodwa mangilalela
yebo u2+2 lo kodwa ke mfowethu usuyizwela Hayi sengizwe. umkhulu uyaconfirm ukuthi lento uzoyilungisa sekuzoba kunina ukuthi nilungisa niyayeka noma nithathe okunye kodwa sizoyana kuyena siqondise yonke into nje ihamba ngohlelo ngoba into esiyilolayo manje ukuthi lento yaphuthwa kuma camera so asingabe sesiyenza esithe kakhulu nabheda kakhulu ayichithwe into enje into nje ephelela lapha ayichithwa nje lento Ngisho ingane zithi ingane kade khulunywa ngabazali bakho esikoleni yayibona leyo nto Yebo, kanzama makoti siyafisa kodwa nathi ukuthi ngoba lento isabalale inkundla zokuxhumana ukuthi usibekele nawe inhlupheko noma ungasezisho azama ukuvusa amanxeba kodwa ukusikhela phezulu nje ezinto obubhekane nazo njengoba nomkhulu esevezile ukuthi uzoyilungisa lento nayo noNyambosi uzozindlala kuwena Angifisa ukukhuluma ngalento. Angabe lo uphumelele emphakathini ngichazele abantu izinto ebezenzeka kumina. Ngisasaba namanje ngisasehlazweni. Namanje bengitshela ngidlulile lento ngokuthi ngiphume ekhayeni lakaNyambosi ngibuyele ekhaya. Mina sengixosile inhliziyo ukuthi akukho kusezophinde ngikhulume ngalento nanoma ubani kodwa wakhetha ukwenzana uNyambosi wakhetha ungibonisa nabantu. Siyamxolisela uNyambosi samxolisela. uNyambosi wayengakutshelanga ukuthi khonto ayenzile for ukuthi ephile. Wayengangitshelanga mina bengazi ukuthi yebo impela bengazi ukuthi umuntu wayidlozi umuntu onazi lezo zinto lezo ubena impela indle engeno yena mhlambe naye kumamezela wami ngaleso sikhathi kodwa bengazi ukuthi nje kunedlo siphakathi bengazi ukuthi wenza lento shothi kuyena vele uNyambosi akiyilutho ngoba ngithola njengawo wonke umuntu okhona la emhlabeni ukuthi kwenzakalani khonyana wazoyihlukumeza ingane siyamxolisela noNyambosi siyamxolisela kodwa nje makoti ke mhlambe ngoba sesizwile malandela mfowethu sizozama ngayo indlela ukuthi le ndaba siyilandele mama sizama usilandele nomkhulu njengoba sethembisile ukuthi izolunga lento kuzobuyela esimeni kuzobuyela esimeni Nyambosi nawe mhlambe kwakumele umbrief mhlambe umakoti kodwa mhlambe khawo kwakumele ukuthi mhlambe nawe umbrief umakoti abe nesithombe sokuthi kwenzakalani egcekeni uyabo kodwa nje ixolisele nawe mfethu ngoba ukhona ulona idlozi ixolisele mfethu zoshweleza Ngiyaxolisa kuwe ngamamdleje. Xolisa kakhulu ngesenze engisenzile lapha ekhaya. Nyambosi uxosana. Uxolisa abantu bayazi manje noma uxolisela ingane yini esikwenza usikolisa emva isikhathi esingaka. Ungangitsheli ngani. Nyambosi mina uyazi ukuthi angikuthanda ngoba ngikuthandela abantu emakuthandela ukuthi unani. Ngakuthanda ngoba ngithanda wena. Ngiyakwazi lokho. Into esengixolisela njengamanje ukuthi usuthola ngoba usuthola wena. Uxolisela izinto engidlulise kuzo uxolisela ukuthi ngithole ngoba sengithola. And ngifuna ukugizimisela ngokuthi ngiyilungise lento lena. Hayi khonyana ulungise ngeke lezi zinto zenzokuthwala ngeke nje lezi Zoyilungisa mkhulukazi wakho. Okay masisi mhlawumbe ngicabanga ukuthi okuningi bese sokuthintile mhlawumbe sike sizame nje ukwehlisa umoya ngoba sogcina sobuyele emuva ngicabanga ukuthi okuningi bese sokuthintile njengoba nomkhulu sesumfonele ngicabanga ukuthi nawe uNyambosi mhlawumbe usazobonisana nabakubo ngicabanga ukuthi njengasekhweni lakhe ma unenye indlela futhi ekufanele adlule kuyona ekhombisa ukuyisola ngicabanga ukuthi nje uma sizophinde futhi sihlehle nendaba sobuyele emuva sogcina sibuyele cha siyabonga kakhulu nje makoti ihlisa umoya nathi sokuqinisekisa malandela sikwenzakalana ukuthi niyasizakala kakhulu ngoba phela iwari njengamanje bese kuyileyo ukuthi Nyambosi sizakala nakwena makoti sicela ungamlahli uNyambosi wayezama into yokuphila ezama ukuphilisa umndeni engazi naye ukuthi kogcina kuyinto ekanje kodwa ngoba umnini wendaba uthe omsusu walento uzoyilungisa sithembile ukuthi izolunga ehlisa umoya makoti cha mama siyabonga mhlambe makukhona okunye okulandelayo sizoxhumana nje kulunga into yaphambili siyathokoza kakhulu nje nesikhathi nama numbers hayi singayishino nombolo mama Ngishiye zenu ngoba ngeke mina ngikwazi ukufonela niyasibona isimo ngeke ngikwazi mina ukufonela ngicela ungifakele yakho mama ngikwazi ukuyifaka ngifakele yami hayi sinethemba kuzolunga. Siyacela futhi nakumakoti ngoba ngathi kuyavela ukuthi bekade emblokile nomkhwenyana ngapha ukuthi emvule communication iqhubeke ibe khona iqhubeke
hayi siyathokoza siyabonga kakhulu hayi sesingayiceli nje hey Ngiyabonga. hayi